Gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Serbian Games BL. Šta je bre ovo? Šta se događa? Alo? Šta se desilo sa mojim svetom? Gdje je moja kuća? Sve ono što sam radio 9 epizoda nestalo je u trenutku. Šta se događa ljudi? Ja ne mogu da verujem. Pa neću da igram više ovaj Minecraft. Pa šta se ovo događa? Pa neću, ja sam se naljutio sad. Neću više da igram ovaj Minecraft. Šalim se bre ljudi. Počinjemo jedno novo preživljavanje na našem kanalu, a to je Skyblock preživljavanje, odnosno ovo je jedna vrsta mape, biće ludo i nezaboravno, znači zato sam i odlučio da snimam ovu mapu, mnogo je zanimljiva, kao što vidite, oko mene nema ništa, imamo tamo jedno ostrvo, to sam primetio sad na početku dok sam vrdao ovako miš ovaj moj pacov. Verovatno treba da odem do njega, ali to će biti mnogo teško u ovim prvim epizodama, ali nadam se da ću uspjeti. Šta je mnogo zanimljivo? Tu imamo jedan kovčeg, verovatno imamo nešto unutra, i imamo jedno prokleto drvo. Dobro, od oruđa znači nemam ništa, prazan sam ko banka švajcarska, šalim se, švajcarske banke su pune. Ljudi, šta ne smemo da radimo ovdje? Ne smemo slučajno skočimo dole, jer pravimo problem. Skačemo dole, ima da ginemo ko Nemci 41. Znači, mnogo će biti problematično, moram mnogo da pazim da se ne okliznem i ne padnem dole. Ovako, pa ajde da krenemo. Šta je još zanimljivo kod ovog preživljavanja? Znači, ovo preživljavanje ne može neko da krene ko ne zna baš da igra Minecraft. Ja nisam neki igrač, sada kažem profi Minecrafta, ali znam mnogo stvari. Igram ga već godinu dana sigurno. A ljudi, na primjer, koji sad kreću da igraju Minecraft i hoće da igra, na primjer, Skyblock, nema šanse. Jer ovo preživljavanje je mnogo zahtevno, znači mnogo je teško, jer morate sve iskoristiti. Znači, slučajno ovo drvo da ne iskoristim kako treba, ne mogu da nastavim dalje da igram ovo preživljavanje. Što se tiče kovčega, ajmo da vidimo šta ima u kovčegu. Kovčegu, otvori se. Opa, šta imamo to tu? Imamo led. Okej, zašta će nam led? Nećemo pijemo viski, čoveč. A možda? Viski sa ledić, bate. Sa hlebom, što kaže Šojić. Čekaj, imamo tu led. A od leda možemo dobiti vodu. Verovatno treba da napravimo sad jedan ovdje takozvani generator, odnosno mašinu za proizvođenje kamena. Pošto kasnije treba da proširujemo ostrvu. Nećemo snimati 100 epizoda na Ovolicom ostrovu. Šta radimo ovdje? Čekaj, evo ovako. Samo da vidim, pravio sam već ovu mašinu za pravljenje kamena, ali ova je malko drugačija od ovih ostalih mašina. Ovdje ćemo, vidite, ovako ćemo iskopati, ovdje ćemo staviti ledić, ovaj što ide u viskić. Znači, samo moram da pazim čovječe, ja ne padnem slučajno. Mnogo je bre uško ovdje. Stani, a sad, gdje mi je lava? I možemo razbiti ovo ovdje. Ok, napravili smo vodu. Ajmo ovdje lava. Yeah, super. Dobre, uspjeli smo. Napravili smo generator. To će biti mnogo zanimljivo sad. Stani, a sad ne mogu da kamen uzimam rukom. To će praviti velike probleme. Znači ne mogu ga uzeti rukom. Moram da napravim kramp. Ajmo, za početak, ne! Jao, čovječ, ode mi je prvo parče drveta dole. Čekaj, moram da priđem ovako da uzmem. Joj bože. Pa zašto? Zamislite, 4 i ona... Jesam uzeo opet? Ne, opet je spalo. Joj, čovječe, šta radim ja bre? Šta radim bre? Čekaj. Dobro je. Koliko smo uzeli? 2. Joj bože, šta napravih? Ali nema veze, snaći ćemo se nekako. Ajmo vamo, stani, sad moram da napravim jednu radnu tablu. Okej. Dobili smo nešto novo, za malo da bacim drvo pored. Vidite šta vam kažem, mnogo je zeznuto, znači sve vam propada dole, ako malo ne pazite, ovdje masu propast. Ovako, uzet ćemo štapiće, okej, nemamo dovoljno drveta, kao što vidite. Sad ćemo da se vratimo vamo. Stani, daj da probam da nađem onaj plod drveta pa da posadim novo drvo. Jer vidim već problem ovdje. Znači nema šanse. Već sam se zeznuo. Ispustio sam par komada ovih drvića. Čekaj, ima li te bre de?
hoću da posadim novo drvo. Ko zna da li ima ovdje? Evo ga. Joj, dobro, uhvatio sam ga. Evo ti ga sad. Dobro je. Ima mnogo da čekamo dok poraste drvo, ali dobro, posadili smo ga. Stani. Ajde. Ajde, padni na mene, nemoj tamo, nemoj levo, desno. Padni na mene, bre. Tako je, bre, joj, ljudi. Koliko će biti ovo komplikovano. Dobro, uzeli smo daski. Ajde, napravimo jedan kramp. Opa, Đurđo, evo krampa. I šta možemo još napraviti? Pa nećemo ništa za sad. Ostavit ćemo ovo ovdje da čuvamo, jer vidim probleme već. Ko zna da li ću imati drveta dovoljno, ovo ono. Evo ga kamen. Kako ja mogu uzimati taj kamen? Ok, evo ga ovdje u vodi je. Ajde bre. Uzeo sam jedan kamen. Možda mogu ovdje ovako da prokopam, pa da stanem ovdje. Ali čovječe, šta ako lava krene na mene? Šta ako lava krene na mene? Kuću s lavom. Ok. Neće lava na mene. Ovo je to mjesto na kome mogu skupljati kamen. Yeah! Fantastično. Dobro je da sam se uštekao negdje. Gdje ode ovaj kamen? Ode u lavu, čoveče. Izgleda će neki kamenčić da nam ode u lavu, ali nema veze. Koliko je naporno ovo preživljavanje. Ono preživljavanje, obično, razumete, vi imate neke šanse, možete i da pogrešite, ali ovdje nema greške. Znači, ako slučajno ne iskoristite na pravi način led i lavu, nema šanse da nastavite da igrate dalje. Ok, i drvo ako ne iskoristite na pravi način. Ja sam iskoristio polovično drvo, znači 2 drveta sam ispustio, znači to mi sad stvara velike probleme, morat ću da čekam dok drvo poraste, ali dobro. Našao sam malo drvo novo koje ću posaditi i koje će postati veliko drvo. 14 komade sam skupio, ajde da vidim šta mogu ja raditi, na primjer, evo već zalazi sunce. Sunce već zalazi. Čovječe, da li mogu ovdje kriperi mi dođu? Ko zna? Ladno, čovječe, samo sam jedno drvo posadio od ovoga. Ok, ajde da vidimo ovako malo da se odaljimo od ovog ostrova. Da vidimo kako to izgleda. Ole, pogledajte na čemu ću ja da igram preživljavanje, ja ne mogu da verujem. A šta li da radim sad? Da napravim putić do onog tamo ostrova, to bi možda vam ovako bilo cool full, ali dobro, ajde malo da ga proširim, jer mi stvara nevjerovatne probleme, mogu u svakom trenutku da padnem. Ok, super što sam napravio ovu mašinu, u stvari da nisam napravio ovu mašinu, ne bi mogao ni da igram, ovdje je mnogo rizično, ovdje mogu da padnem svaki trenutak, ali dobro. I čekaj, prvo što ću da uradim, to je da proširim ovaj kraj ovdje gdje stojim, gdje kupim kamen, jer iza mene, sad ću da vam pokažem šta imamo iza mene. Imamo procijep, šalim se bre, rupu dole i mogu da padnem u svakom trenutku, a ja to ne želim i sad ćemo lepo da proširimo i taj dio tu. Dobro, već se polako širi ostrov. Sad ne mogu već da ispadnem odavde. Ok, sad mogu i ovo probiti ovdje, zašto ovo mi ovdje ne treba. I čekaj. Samo da ne upadnem ja u lavu, ali dobro, blizu mi je tu voda, mogu da se ohladim. I čekaj, ovako. Ovo je već cool, ljudi. Ovo je već cool. Prošireno je ostrvo. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Viđamo se vrlo uskoro. Hvala vam što ste gledali. Ćao. Pogledajte ovo izgubljeno prase. Prase je se pogubilo kao magli. Šta ti je? Šta radiš? Alo, mora da te kolje. A moram, mnogo si slatko. Ne mogu da odolim da ne uzmem meso. Alo bre, stani. Stani dok te jurim.